Hallelujah. Blessed Jesus. Ngithathe leli thuba abazalwane ngivusele kubo babe bafundisi disebenzi tonke taNkulunkulu emsebentini lasibitele kuwo uNkulunkulu. Siyanivusela bobabe egameni lenkosi. Ngivusele ke nebazalwane bonke labakhona namuhla nebantfu baNkulunkulu labakhona namuhla. Siyanivusela bantfwana baNkulunkulu nebantfu baNkulunkulu egameni lenkosi. Sanibonani bathandwa benkosi. Mawusengathi nikele kuJesu watalwa kabusha ungumuntu waNkulunkulu. Kodwa nase utinikele kuJesu watalwa kabusha ngumntfwana waNkulunkulu. Kungabone thusa nasithi sivusela bantwana baNkulunkulu nebantfu baNkulunkulu. Hallelujah. Ngoba John chapter 1 verse 12 futhi bonke labo labamemukela wabapha emandla. He gave them the right to become children of God. Hallelujah. Awubi ngumntfana kaNkulunkulu ngoba uhamba lisonto. Awubi ngumntfana kaNkulunkulu ngoba utalwa ngumfundisi. Awubi ngumntfana kaNkulunkulu ngoba udelele esontweni. Uba ngumntfana kaNkulunkulu by choice. Wena uyatichuzela kwemukela Jesu bese uthola lelungelo lokuba ngumntfana waNkulunkulu. Amen. And waze wathola lelungelo lokuba ngumntfana waNkulunkulu sewuthola nalelungelo lokuvikelwa nguNkulunkulu. Sewuthola nalelungelo lokulwelwa nguNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Abese usitimbi takho akusesito takho setakhe. Ngoba wena sewungumntfana kude indvodza lengalweli bantfu bayo. Ingalwe izijubeka inhloko indvodza. Lwela bantfu bayo. Amen. Unjalo ke uNkulunkulu wethu. Hallelujah. Ngiko ke lo wabhala leli cilongo athi abantwana abe Nkosi abanazo ize Ozi bahlezi
ulithole lelo lungelo. Awumani ulithole lelo lungelo lokuthi takho titha tisuse tichithwe ungakadinikeli wena kucala. Ngoba uNkulunkulu akatilambukeleli tindvo tebantfu. Noma ngabe sokhathatheke kangakanani uhlupheka kangakanani akalambukeli uNkulunkulu bese uyagijima usuyangena enkingeni yakho. Ufuna kusho wena ngena Nkosi esikebheni sempilo yami. Ngilicilonga ke mina angiyuze ngiyekele kuhlabelela. Noma sathana ngazama kangakanani kusicima asicime lamacilongweni cha ngeke bazalwane. Ngeke impela ngiyobe ngisho nje nangisho nami kanye nawe ngithi when the praises goes up his glory comes down. Bese ngiyajika kodwa ngiyabuya la cilongweni. Jike futhi ngibuye la cilongweni. Yeah. It's noma unga shayo Yena unguyihlo njalo. Unguyihlo njalo. Ngesikhathi sihlabela letingoma letine meaning letingumthandazo ngoba lo wethu uNkulunkulu leBhayibheli lithi noma uyabona nyalo thine titulo tethu nyalo bafundisi netitulo tethu akusafani ngalesikhathi saJesu. Ngesikhathi saJesu bebafana nabonke bebethe timbatho letifana nako bonke ngiko nje phela asinakamthengisa Judas abengathi uthi umuntu bebangathi lokuthi ngimuphi. Basi sitambona njani ngoba bagqoka indvonye lefana nako sitambona kanjani wazi Judas le ngitakuya kuye ngife ngimange kutabe nguyeka ngoba bebafanana netihlalo tabo futhi datifana kube dathi ngafanani abetasi ndambona ngalesihlalo sakhe nje sehlukile. Uyabona lesethu nje nyalo tiyehluka letethu nyalo ubone ukuthi lesi ke semfundisi lesi sesingathengise kalula nje thini ngoba tiyabonakala ngisemo. Uyabona tiyabonakala. Awu amen. But ke noma dingabonakala tihlalo tethu tibe dinhle kude lesingasithenga sisithengele uNkulunkulu kube sihlalo sekuhlala kwakhe. Yena iBhayibheli lithi nje uhlala emvumisweni. Once nje waba nenkinga wase unyakatisa imvumiso. My God and my Father. Wanyakatisa nje imvumiso okusho somnike isihlalo sakho asihlala lapha Nkosi. Nathi tinkinga tami Nkosi tila. Nathi tinkinga tami tingihaqile Nkosi. Ake ngikunike isitulo sakho nje la ekhathi kwaleti inkinga tami sewuhlale nje. Wena kwadumisa bo Paul nabo Silas lekhathi ejele babushiwe phela inkinga le wena beba senkingeni babushiwe mbaba badumisa base uNkulunkulu khona la ejele khona la kuboshweni singakunika thina isihlalo sakho uhlale la. Base bamnika imvumiso bamnika imvumiso wasakahlala kwathi inketame lijele lathi sengibani manje lolu la. Ngoba sewunikethwe yini manje isihlalo sakhe. Sizi nase saqwetha inkinga songasathi uthi ungaphuma ubhekephi uthi ngomhla liduma izulu Onyazi Besabeka Nama
Hallelujah. Uye uthi ungathi cha angingedwa. Bese uva uvukelwa ngemandla. So tikhanza sewewele. So ungale ngesheya. Awathi ukuthi ufike njani. Awusathi bongi ke nalokudibonga. Kuthi ufike ngoba wena vele wena uyazila uyathandaza. Awusathi bongi lapho. Cha usathi bongi. So na uthi nje kodwa ngabe ngifike njani la. Noma umuntu angakubuta athi ufike kanjani bodwa vele uthi nami angazi. Anjani samangele. Hawu wena nguwe lo uthi nami Angazi ngiphunyule kanjani. Anjani samangele. hawu hey kule yankinga le yakho Kodwa Jesu. ufike njani la. Angazi ngiphunyule kanjani. Anjani samangele. Kodwa Jesu. Nabedlula la labakubutako kuthi uphunyule kanjani nabedlula nje uthi your grace Aw Jesu. Brought me through. hey Hallelujah. I stand this morning because of you. Because of you. You're mighty awidabeli basakubuta Hey. nabasakubuta nje uthangathi bathi bangendluli it's your grace brought me through. I stand stand this moment. I stand because of you. Because of you. You're mighty. ngoba unganato mbamba letimpendulo Jesus. futhi ungathi mbamba lokhu ufike njani ngoba nawe ungumuntu Jesus. beyimadima le and futhi abekubuta sathana Jesus. tawuphunyula yini la Yes Lord. Hey. but walanza nje imvumiso Aw Jesu. Eh la la la. Eh la 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 la. Eh la 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 la. Yes! your grace Your grace. And mercy brought me through. I stand this moment. I stand because of you. Because of you. You're mighty. bese gijime mavi Hawu. la mavi ngeke uwagwedla tawugijima Jesus. bese utibona ngathi kubhalwe Psalms 113 kuthi ngibani nje lofana nasimakahle uNkulunkulu wethu lo sahlele phakameni Oh Jesu. bese uyagobonze Oh Jesu. Oh Jesu. phakamise lokulila Yes Lord. Hallelujah. Oh. Bayethe.
Kunebantu labafuna ukugobonzelelwa namuhla. Kunebantu simakathe labagobonzelelako. Hey. Siyabonga Jesu. Dawuvuka uneliculo ngale. Yes, Lord. Uyawuhlabelela ungathi ukuthi kodwa ngifike njani? Siyabonga Baba. Fike njani la? Siyabonga. Hallelujah. Ngubani nje lofana nasimakathe uNkulunkulu? Yes, Lord. Ngubani nje? Hey. Ngubani nje lofana naye? Jesus. Yini nje lengafaniswa naye? Siyabonga Jesu. Siyabonga. Lebakambi betingolo bonke ngeke bafanane naye. Jesus. Egama Konke likaJesu. lokudaliwe ngeke kwafana naye. Egama likaJesu. But yena uthi ahlele phakameni. Jesus. Akamenti longanalihlala besiwa nelikala. Yes, Lord. Umyise walabaqinisetelwe. Ungumkhululo walabangenamandla. Sokhanya. Yenada. Yenada. Uye lowakhuluma babakhona. Wathandakile. Uye Jesus. longekafihlwe. Jesus. Jesus. Kapasai. Rikapandosi. Ikonela. Rikapasai. Eyekesi. Rikamandosiaka. Rikapandasia. Oh yeah, yaka. Rikapasia. Hey. Mondala la basaya. Rikapandesia. Oya kapasuya. Ingalo yakhe ayisimadima. Kuthi nalamhlekiseni kakhulula. Jesus. Sandla sakhe asikafinyeli. Kuthi nalamhlekiseni sikakhulula. Orikapasa. Moshayaka. Rikapesuya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Mighty God, thank you, Jesus. Urika pasunda rabasia. Urika pasi. My God and my Father. Baba wethu longcwele Oh! yisenkosi yethu lengijesu Kristu wena lohlala emaphakatheni wena nkulunkulu okhatimula ngebungcwele wena lowembatha emandla njengengubo Jesus. wena langa lekulunga lwawuvule ukhona Jesus. lisekelo temhlabathi ngakamiswa Thank you, wena Lord. nkulunkulu elizulu lesihlalo sakho sebukhosi umhlaba usenabelo setinyawo My takho God. na ukhona ngosezulwini nasemhlabeni ukhona at the same time babe siyabonga nkulunkulu onemusa ngubani njengosi labanenta imisebenzi lenjena ngaphandle kwakho ngubani uNkulunkulu abengahambela abantu bakhe ngaphandle kwakho ngoba wena ungibabe losithandzako wena ungibabe lonemusa egameni lika Jesu Kristu na uhleli inkosi etulo ezulwini uyagobonzela emhlabeni ubuke abantu bakho My Lord. egama lika Jesu siyabonga babe longcwele siyabonga langa lasezulwini siyabonga wena longcwele wa Israyeli siyabonga babe wa Abrahama siyabonga babe wa Isaka na Jacob uNkulunkulu ongcwele wa Israyeli ngegama lika Jesu semukela Nkosi umsebenzi wemandla akho losewentile wena uNkulunkulu wasezulwini who breaks a protocol
wena nkulunkulu who never follows our programs uyafohla wena mafohla kuvaliwe uyafohla wena mangena kuvaliwe ngegama likaJesu kuTesu makaje lokungavimbela wena nasewufikile nkulunkulu wena timangaliso egameni likaJesu we really appreciate your grace and your power ngegama likaJesu babe siyabonga. Thank you, Jesus. Ungane Nkosi kubonga kwethu kukhulu Nkosi lo sendela kona Blessed be the name mihla of nemalanga Jesus. nkulunkulu ongcwele siyathandaza babe mani Nkosi nemgojo wakho uqhubeke nkulunkulu umsebenzise kukhulula abantwana bakho uqhubeke nkulunkulu umsebenzise kukhuluma lifi etimpilweni tethu. We accept your presence, oh God, in the name of Jesus. Baba ngcwele siyabonga singasuka kuwe siye Lord kuwe Jesus. ngoba emafa ekuphila atholakala kuwe wena lohlangabetana netidzingo tethu ngekwehlukahlukana kwethu ngani wena uyadata tonke tinwele etinhloko tethu ngamunye nangamunye. You are not a God who is too far, but even here, oh my Lord, you are present in our midst. Luthuma lonke nemandla nebukhosi kungekwakho phakathi naphakathi ngegama likaJesu. Babe siyabonga. Thank you, Jesus. Sembekile nkulunkulu. All glory, Father God, is given unto you. In the mighty name of our Lord Jesus, the Son of the living God. Hallelujah. Uthi Johane umoya wenkosi uphephetha la uthanza khona. Umoya wenkosi wenda njani? Uphephetha la uthanza. uNkulunkulu nakathatha indvo takhe wenda ngendlela yakhe. Masimela akufanele simvimbe uNkulunkulu nasenta tindvo takhe ngendlela yakhe. Wena sowugobonzelelwe manje. Angisathi isimo sakho bekuyini lesikulethela kodwa sowugobonzelelwe manje. Alibonge igama lenkosi. Uyabona uNkulunkulu nakasebenta tindvo akaceli kumuntu. Mina ngiyacela ukuthi njengalo uNkulunkulu asakwendelele tindvo leti wakugobonzelela. Ungasidzingi isandla salomunye. Wangendeka wena uphinde udzinge isandla salomunye umuntu nya. Ungenye udzinge sami. Utawulahlekelwa nje. Yenetiseka nje nyalo ngoba sekukhona sandla lesigobonzelele wena. uNkulunkulu ubona lesidingo lesikulethela wase uyakusheshisela. Mhlawumbe wena kukhona lokunye lobosokulinzile. Ulinzelite. Hallelujah. Hallelujah. Uyabona nangisakhuluma ngithi ufika la ungathi khona ukuthi ufike njani. Nawuthi bute ukuthi kodwa ngimini lo. Bamba ngifike kanjani. Ngiyamathi mina umuntu aliwe alahliwe. Nanga lo muntu. Lesinye isikhathi abekathi nakathi ukhulele athi ukhulelwe aphuphe lomnye baba amgqumisele emantini kuvela ukuthi usho. Ngoba khona bobabela bethwala. Bethwala ngalabo makoti babo lakhaya. Uthi isilwane sakho utawusondla ngalo makoti. Nakakhulelwa nje makoti siyadla lesilwane lakhaya. Uyabona lo uNkulunkulu lesikhuluma ngaye ethi Ngilona lo sente lo msebenzi lati wakho. Ngiyakhalela wena lo ngena nyalo ngoba kude nje lokunye ngitaphize ngikwende. Bani uNkulunkulu kente tindvo ngalenye indlela nje. Endele labantu abatvelela abatfikela eli abendela umusa.
bese kuthi laba labathi ngidawedlula ngakhona ngithi shavu bathi shavu khande ukuthi shavu kude awusanibona bathandwa benkosi sanibona thandwa zenkosi tshela makhelwane keep your fire burning, keep your fire burning. Yena uya aphila yebo unhle Dangi wami uyaphila Jesu yebo mdangi umdangi wami uyaphila uyaphila umhleli uyaphila Jesu awu siyabonga Jesu awu siyabonga Jesu umhleli Aye Jesu siyabonga Uyaphila wena Jesu uyaphila Jesu uyaphila Jesu uyaphila Jesu Mdengu uyaphila umdengu uyaphila ayethe umdengu uyaphila uyaphila umdengu uyaphila umdengu uyaphila umdengu oh bayethe uyaphila umdengu uyaphila umdengu oh uyaphila Baba siyabonga Jesus Asimeni ngetinyawo. Leviticus chapter 6 verse 12 na 13. Genesis chapter 22. Lomlilo losetikwelilathi kufanele uhlale uvutha. Keep your fire burning. Ungaqali ucime. Koloma wothi keep your fire burning. Keep your fire burning. Lomlilo lolati kwalelilathi kufanele uhlale uvutha. Amen. Ungaqali ucime. Ungaqali wente njani? Ucime. Ucime. Onke emalanga ekuseni umpristi kufanele engete etinkuni. Alungise umnikelo wokushisa etikwalo. Ashise lamanoni emnikelo wekuthula. Lomlilo kufanele uhlale uvutha lapha etikwelilathi. Ungaqali ucime. Silungisa lilathe manje. Sesenda njani? Lilathi ngila sikhumana khona naNkulunkulu wethu. Amen. Iyangijabulisa into le yenteka ku social media kulamalanga. Nkulunkulu wende ngababoma ukuthi kube ne social media kulethi insuku tethu. Ufuna ukuthi bathakathi baphumele bale nje bathikhulumele. Amen. Bathikhulumela nje. Ukhona lo munye uthi waya kulelinye lisondo. Ngeke ngangekho topic emasondo la. Waya kuleli sondo. Kwathi wala batawunikela ngabo 10,000 kuze kuthi
afike ekucebeni lokuphelele uSwaya wasinakaya wa kanalo 10,000 ude setawuhamba ayofuna uthi nakuphuma inkonzo wasuya kule kumfundisi wafika wathi mfundisi ngiyite lo 10,000 usayofuna wathi ke lo mfundisi akusiyinkinga leyo kuthi ude bekufuneka lenhlitiyo lelevuma lokwenta lo msebenzi emveni kwaloko wase uthi kufanele ufike ngesikhathi esingkuthi masina bafika bebaba nengunakasho wase uthi ke kutawungena ngamunye i1 ton 1 ayiqala tawungena ngamunye uthi nayifika kuye wathi lalela ke lamhla ngunika na inkemba wamnika lenkemba yakhiwe lenkemba yeplastic ikhishwa engatini letsite kusona nayi inkemba yakho lamhle ebusuku yonke into lamhle ebusuku letawuqhamuka embi kwakho uyibulale ngalenkemba yonke noma ngabe yini uthi wathi ulele kulobo busuku lobo kwaqhamuka inkukhu wayibamba wayichuba ngalenkemba wasingakusasa ulele kwaqhamuka imbuti wayibamba wayichuba ngalenkemba kwaswake lenkemba le awuyitshengisi umuntu imfihlo yakho futhi lele sikutshele kona awukutsheli umuntu fihlo yakho ngoba wena ufuna kufika lapha la ufuna kufika khona nembala uthi kwahamba emalanga wathulele ebusuku wabona iphethe lenkemba wasasa iphethe lenkemba wabona kuqhamuka unina kusiwe yonke into letawuqhamuka ibulale ngalenkemba uthi nayixoxa lo muntu ngimbukela la social media uthi kwafika lokho ukuthi ngeke I can't do that ngimake lo ngoba kunetindvo bantfu labahamba baye kuma altar tsite bafike batshelwe tindvo tsite bathathe leyo order kuleyo altar ngoba ku altar kwakhiwa icovenant icovenant iba nealtar lealtar liba necovenant uthi ngiphile impilo yami ngabuhlungu for 13 years ngisesondweni kodwa ngingimbulali khona la sondweni lo munye lebengimbukela abekhuluma ngetethwalo labantu labethwalako bangafakaza labanye labake bayenta lento la lendwe kwethwala le uthi bamkhethisa tethwalo tinengi uyethwala ngesihlobo sakho losithandza uyethwala ngemlo lo mfombi yakho loyithanda uyethwala ngancane wathi batethwalo tinengi but kukhona nanas uthi ke ngase ngikhetha ke lesilula ngoba nginobulala muntu nawu ngamgokhlisha lo muntu engikhuluma ngayo ukuthi ngombona akutshele lenzaba lengikhuluma uthi ngakhetha lesethwalo lesilula lokho kuthi lenyanga ithi lesethwalo lesilula kuthi nje ngidunuse bese nami ke bonke lengtabethwalisa batawudunusa lengtabethwalisa bonke uthi ke labeka interviewer manje awuyikhanzi kusilendwe inkinga la kuwe uthi akusiyinkinga lo ngoba kude lofako futhi umthetho wase South Africa so usivumele ukuthi labaduna bangalalana bodwana so indlela lelula nje ukuthi umuntu ngamenta abe nemali ngako
uthi ke lona nakam interviewer uthi manje awutshele mina ngesikhathi lo muntu utokutsa kadunuse ke automethwalisa kanjena ke uthi ke nakasuka la naye tafuna ukuthi hamba awulala nalabaduna naye ngoba lesethwalo leso kuze kungenele imali kufuna ente lokho uthi ke labe kam interviewer vele nje uya enjoy wena kulomuntu wasikanga uthi ke it's not a matter of enjoy lapha siqale thine sakhe li-altar bese sente ma-rituals then we evoke the spirit uthi ke manje thesikhathi senta sinaye nakadunisile ngibeke lutho la uyakhuluma yena ke ngala ngempilo kulolutho ukhuluma letifiso takhe lekufanele tenteke lempumelelo yakhe uthi ke nami akusesimi because nasenta lama rituals lapha kuleli altar we activate the spirit then the spirit lakimi stabe sesifika ke le spirit lakimi akusesimi se spirit uthi yena ke uthi naye ngoba phela besi activate naye soku spirit umhlaba bowucabanga wena ukuthi uflat umhlaba uyiround uthi ke utabe sekuba nelilathi latabohlala khona umlilo uvutha ngiko ngithi mina let us keep our fire burning ngoba kunemlilo lovuthako ngale kubitwa ligama lakho kubitwa libusiness lakho kubitwa imali takho ukhona uthela afika khona akhuluma ngesethwalo nakethwalisa labanetshwana labanemabhala uthi lo muthi ligama la kuthiwa ngiloma tavern uthi ke laba labatawunatha lo tshwala lapha bayoma noma ngabanika malini yoma bakhona labanatha kona zabaphamza tani uyomiswa but bese siyafika thina uNkulunkulu wethu athi give it shall be given asihlanyele tabe sekuyamila there is no ritual kuthi ritual letayile thina uNkulunkulu wethu siphumelela nje singakambhici nalutho Amen. sesimisa al-altar lethu ke manje Genesis chapter 22 uNkulunkulu verse 1 emva kwaloko uNkulunkulu wavivinya Abraham wathi kuye bobabe nge-70 taNkulunkulu uthi uNkulunkulu asiyini enzabeni yakhe siyothandaza uNkulunkulu wabe sewutshela Abraham wathi Abraham waphendula Abraham wathi ngilapha Nkosi uNkulunkulu wathi thatha Isaka indodana yakho leyodwana loyithandzako uye eveni laseMoriya wente umhlatshelo ngayo enzabeni lengitakuku layela yona ngakusasa ekuseni ngeluvivi Abraham wavuka wabophela imbongolo yakhe wathatha tisebenti takhe tabatimbili kanye nendvodzana yakhe Isaka wakabha tinkhuni temhlatshelo labetawufike awushise besuka bahamba baya kuleyo ndzawo uNkulunkulu labemlayele yona basahamba ngelilanga lesithathu Abraham wathi uphakamisa emehlo wayibona indzawo isesekhashane Abraham wase ukhuluma kuleti 70 takhe wathi hlalani lapha nalembongolo mina nalomfana sisaya lapha
kuyawukhonta sitawubuya futhi tshela makhelwane hlala lapha nale mbongolo sayawukhonta thina. Abraham wathatha tinkhuni temhlatshelo wekushiswa watethesa Isaka umsa wakhe. Yena waphatha umlilo nemukhwa isandleni sakhe. Bahamba bobabili ndzawonye. Isaka wathi kuyise Abraham, babe, wasabela wathi ngilapha ndothana yami. Isaka wabuta uyise wathi ngiyatibona tinkhuni nemlilo, kepha ke liphi lezinyane lemvu lemhlatshelo. Abraham waphendula indvodzana yakhe wathi, ndothana yami, uNkulunkulu utatibonela yena lezinyane lemhlatshelo lekushiswa. Ngakho ke waqhubeka Solomon bahamba bobabili. Bathi kube befike kuleyo ndzawo uNkulunkulu labemiyalele yona, Abraham wakha liladi, walungisa tinkhuni, wabopha Isaka umsa wakhe, wambeka etikwetinkhuni. Abraham welula sandla sakhe wathatha umkhwa, asatawuhlaba umsa wakhe, kepha ingelozi yasimakathe yambita isezulwini yathi, Abrahama, ye Abrahama. Wasabela wathi ngilapha. Yathi ungaqali ubeke sandla kulomfana futhi ungenti lutho kuye, ngobe manje sengiyathi ukuthi uyamesaba uNkulunkulu, ngekuthi awukangigodleli indvodzana yakho lekuphela kwayo. Tshela makhelwane ungamgodleli uNkulunkulu. Abraham wathi uphakamisa emehlo, uyaqalata wabona emva kwakhe kunesihanca sibanjwe ngetimbondo esihlahleni. Lokho kusho ngesikhathi Abraham akhuphuka ayeletule ndzabeni, uNkulunkulu abekhuphuka nemvana ngoba ambonile ukuthi akamgodleli lutho. Kukhuluma uNkulunkulu athi nginikete lokutsite. Sesiyanikela manje, sinikelela labo omkhulu labapenishelwa. Komite lithetha uhlangana ukuthi sinayo yini i-end of year party yawo noma sitabafakela le mali. Litawusho lelikomite. Kodwa kwamanje tsine nawe, thatha lo Isaka lo lomthandzako. Kukhona ukutawukhulunywa uNkulunkulu kuwe wente kona. Hamba kancane. uNkulunkulu abethite kuAbrahama, ngitakwenta wena Abrahama ube ngibabe wetive leti nyenti. Ngidakubusisa. Utawuba sibusiso. Utaba sibusiso nasetiveni. Kodwa uNkulunkulu abengeke Abraham bese uba sibusiso so uba ngibabe wetive letinyenti, angakaqali uNkulunkulu wamnika lo mnikelo lekufanele ayohlanyela, bese kuyamila. Angathi nihamba nami kodwa sewumnikile ke manje Isaka egugeni kwakhe. Mawufunda lencwadi yabaseRoma sahluko 4, nguye lo ichaza kangcono Paula leyo. Othi Paula, Abraham uthi sethembiso semukelwa ngekukholwa kuze kuthi kubethe lotatgabadisa ngaso. Bese lithi ke Abrahama wakholwa kwethemba kungekho themba. Abrahama wamethemba uNkulunkulu, lokho uNkulunkulu lamemethemba ukuthi uvusa lokufile kuphile. Nakathi akahambe ayonikela ngaIsaka afe abe ngumhlatshelo, waya Abrahama ngoba athi ukuthi ungiyise wetive letinyenti ngalo Isaka. Noma angambulala utophize uNkulunkulu amvuse ngoba ungibabe wetive letinyenti ngaye. Angathi kevakala ungibabe wana ngabani? Ungibabe wetive letinyenti ngaye. Nembala nakamnikela ngesikhathi sakhuphuka ayelendzabeni, la uNkulunkulu abekhuphuka ne substitute.
nawe nyuka utala ute unikela nyalo ngala ngemva kwakho utabe nyuka kodwa ungamboni wena eta naloku la kwethembisa kona ukuthi utaba ngiko ngeke ube ngiko ungakakwenti lokufanele kwentiwe nguwe.